Umsamo kukhona ke bantu nabahamba bayohlola bathole ukuthi kunemuntu loganga ke umsamo noma ke lowaganga umsamo ekhaya. Wenza lamadlozi asebenzela yena yedwa. Noma ke ukhanze ukuthi ke wahamba wayothwala wagucula umsamo lo muntu wawubhekisa ngakuyena ukuthi ke ekhaya kuphumelele ke yena kuphela. Umsamo ke bese ke uyangcola ke kanjalo kuphumelela yena kuphela uthola ukuthi nina nabanye ekhaya izinto zenu asizahambi kahle sothola ukuthi kuvalekile makuvaleka bese kukhala ngekuthiwa wena umsamo wakini ungcolile lingako idlozi lakhe lingakwazi ukukuvulela 1 2 3 4 kuyinto ke leyo bese ke ihamba iyalungiswa ngamasiko akhona thola khona ke isikhathi lapho uthola ukuthi ke umsamo kudingakala ukuthi uzilungisele wena ngoba idlozi lakhe lisuke lazi wena. Kube khona ke isikhathi lapho uthola ukuthi kube nomuntu lokucathulisa ngoba phela usuke ungazazi izinto ukuthi ke mazinje kuphunywa kubhekwe kuthinte inani kudingakala ini. Umsamo ke masuthwebulekile uyakwazi ukuletha emashuthi amabhadi ekhaya ulethe izinto ezibi udedele izinto ezingekho kahle ngenxa nangumuntu losuke ke awugangile. And ke futhi umsamo kuyenzeka ugangwe abathakathi bawuguqule bawuphendule bawenza into ethize noma ke basebenze ngawo mabawuthathe lo msamo bawuphendula bawuthwebula ngendlela bawuthwebule ngayo uthola ukuthi bayanilake lokho noma ke kunembango lokhona bese bakwazi ke labo bantu labo kuguqula idlozi balithwebula indaba lithwebula ngayo ukuthi lihambe libe yibhadi phezulu kwesimo sokuphila kwenu. Iyalungiswa lento leni futhi iyalungiseka mawuthole umuntu loyazi ukuthi lento mase inje ithintwa kuphi nakuphi nakuphi bese ikwazi ukubuya ibe sesimeni lesikahle.